شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معنی رمضان مهكي امهيگا قرآن باوالوي مهي قرآن باوالوي ميستكو نهوري تدومگه كمگيا هدايتا حقا باطل وكودنوي هكتك كمگيه. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معنی دینه گوتوگا اسلام دین نون دینه ادمیها دنناشه فهي اميها كيباين اكن قبول نكرا واهوtte adi آخرتوگا اینا واهوشي گيلن ويگن وا ميهونگه ترينne. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. معنی توبا لفون الله کے حضرتو اکن کشوری نینگی تبمائے کو نبیا کانتا تکو دنگی کانتا تکورما گاتوگا لسنکو توبا وی اولے میہون نشے فہی اللہ سبحانہ وتعالی اے بیا میہون کے مچا توبا لفتے ادی مولا دن وڑگن وا حکیم وانتا کلکمگا اللہ وڑگن وے. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. معنی اے ایمان وجه میستکنے ہم کاشوارونڈالا جواکڑما ಅಳಕಂ ಕೊರಂ ಹದಾಫ ಹುನ್ನ ಬೊದುತಕ ನಸೀಬ್ ಹುರುಗೆ ಬಲಂ ಗಿಂಗುಳೆ ದುಣಿದಂತಾಕಿ ಶೈತಾನಾಗೆ ಅಮಲ್ತೋಗೆ ತೆರೆಂವಾ ಮೂಡುದಾರತಕೆಚ್ಚೆ ಫಹಿತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಏ ಕಂದತಕ ದುರ್ವೆ ಗನ್ನಾಶೆ ಏತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ದಿನ್ನವಾ ನಸೀಬು ದಿ ಮಟ್ಟಕೈ. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. معنی ದುನಿಯಗೆ ದಿರುಳುಮಕಿ ಕುಳಿವರೆ ಕಮ್ಗಯ ಮಜಲೆ ಕಮ್ಗಾ ಮೆನುವೀನುವೆಯೇ ತಕ್ವಾ ವಿರ್ವಾ ಮೀಹುನ್ನ ಆಖಿರತುಗೆ ಗೋವತಿ ಹೇಯೊಕಮ್ಮಾ ಬೊಡೆ ಫಹಿತಿಯ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುನ್ನಕ ನುವಿಸ್ನೆ ಹೆಯ್ಯೆ. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. معنی اے بෑمیහුන් ފާހިޝ್ ކަމެ ކޮފިނުމަ ބުނެތެ ތިމަންމެންގެ ކާބަފައިންވެސް އެކަން ކުރުމަތީ ވަނިކޮށް ތިމަންމެން ދޮށީމެ
adi ekamaka Allahu wani timamminna amuru kurawafai kalege faanu vidalwashe fahish kankama hama kashawarun Allahu subhanahu wa ta'ala amuren nukurawate tiya ba mihunna engigin nuwa ecche Allah hamidu tiya ba mihun bunani heye إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ಮಾನೈ ಮುಮಿನುಂ ವಾಕಂ ಕಶವರಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಂದುಮ ಕುರಾಹಿಂದು ಎಬಾಮಿಯುಂಗೆ ಹಿತ್ತ ಬಿರುವೆತುವಾ ಮೀಹುಂ ಕಮ್ಗೈ ಅದಿ ಏಕಲಾಂಗೆ ಬಾವಾಲೆವಿ ಆಯತ್ತ ಎಬಾಮಿಹುನ್ನ ಕಿಯಾದೆ ಹಿಂದು ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಈಮಾನ್ಕಂ ಇತುರುವಾ ಮೀಹುಂ ಕಮ್ಗೈ ಅದಿ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿಯ ವಕೀಲ್ ಕುರಾ ಮೀಹುಂ ಕಮ್ಗೈ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب ಮುಕೀಮ್ ಮಾನೈ ಮುನಾಫಿಕು ಫಿರ್ಹೆನುನ್ನ ಮುನಾಫಿಕು ಅಂಹೆನುನ್ನ ಕಾಫರುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹು ವಾದು ಕುರವಾಫ್ ವಣಿ ನರಕಾಗೆ ಅಲಿಫಾನೆ ಎತಾಂಗ ಎಬಾಮಿಹುನ್ ದೆಮಿತಿಬೆ ಹಾಲುಗೈ ಎ ನರಕ ಎಬಾಮಿಹುನ್ನ ಫುದಿಗೆಂವೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಬಾಮಿಹುನ್ನ ಲವಣಲ್ಲೆವ್ವೆವಿಯೆ ಅದಿ ದೆಮಿಹುನ್ನನಿವಿ ಅಜಾಬು ಎಬಾಮಿಹುನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ಮಾನೈ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಿಯಮೆತ್ತ ಗುಣ ಅದದು ಕುರಂಗುಳುನಸ್ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಕ ಎ ನಿಯಮೆತ್ತ ಗುಣ ಅದದು ನುಕುರವೇನೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಗಿನಗಿನ ಫಾ ಫುಸವ ರಹೀಂ ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ಮಾನೈ ಏಕಲಾಂಗಿಯ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಅಳುಕನ್ ನುಕುರುಮಶ ಮ್ಯಾಂ ಬಫෑನ್ನ ಹಿಯಕೊಂ ಹಿತುಮ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿ ಕಂಡಾಳೋವ್ವಾ ಎಂಗೆವಿಯೆ ಎ ದೆಮೀಹುಂ ಕುರ ಎಕಕು ನುವತ ಎ ದೆಮೀಹುಂ ತಿಬಾಗೆ ಗಾತುಗಾ ತಿಬೆ ಮುಸ್ಕುಳಿಕಮ ಹಮೆಯ ಫೋರಜನಮ ಎ ದೆಮೀಹುನ್ನ ಉಫ್ವೆಸ್ ನುಬುಣಾಶೆ ಎ ಬಹಿ ನುರುಹುಮ್ಗೆ ಕಿತಮ್ಮೆ ಕುಡ ಬಹಿವ್ಯಸ್ ನುಬುಣಾಶೆ ಅದಿ ಎ ದೆಮೀಹುನ್ನ ಅಡುಲ್ಲಾ ನುಹದಾಶೆ ಅದಿ ಮ್ಯಾ ಬಹಕುಂ ಎ ದೆಮೀಹುನ್ನ ಬಸ್ ಬುಣಾಶೆ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ಮಾನೈ ಅದಿ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಜಿನೆಯ ಗ್ಯಾನ್ ನುವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಈ ಹುತುರುಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂವಾ ಫಾಫೈ ಕಮುಗಾವಿಯೆ ಅದಿ ಮಗ್ಗೆಗೆ ಗೊತುಂ ಏಕಂತ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವೆ
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ಮಾನೈ ಅದಿ ತಿಮ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕುರ್ಆನ ಫುರಗಸ್ತಿ ಫಿಮೀಹಾ ದಣ್ಣಾಶೆ ಫಹಿಹಾ ಮಕಶವರುಂ ಎಮೀಹಕ ಗೊತಿ ದಾತಿ ದಿರುಳುಮೆಕೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮೆದ್ದೋಹು ಎಮೀಹಕು ಕಣು ಮೀಹಿಗೆ ಗೊತುಗ ಮಹ್ಶರ ಫಣು ವಾಹುಶೀಮೆ. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ಮಾನೈ ತಿಯಬෑ ಮೀಹುನ್ನ ಎಜಾಜಲಾ ಫೆನ್ನದುವಹು ಕಿರುಮೆಯಂ ಎಬෑಮುಗೆ ಕಿರುದೆ ದರಿಂಗೆ ಮತಿಂ ಹಂದಾನ್ನೆತಿ ಅದಿ ಮಾಬಂಡು ಅಂಹೆನುಂ ಎಬෑಮುಗೆ ಬಂಡುಗಾ ಒಯ್ದರಿ ವಿಹಾ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಮಸ್ತು ಎಫವಾ ಫದೈನ್ ತಿಬಾ ದೆಕೇನೆ ನಮವೆಸ್ ಎಬෑಮಿಹುಂ ವನಿ ಮಸ್ತು ಎಫೈನ್ ನೂನೆ ಎಹೆನೆಕ್ಕಮಕು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅದಾಬು ಗದಫದೆಯ್ಯೆ. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ಮಾನೈ ದೆನ್ ತಿಮ್ಮ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎ ಮಣಿತಿಗೆ ಗಂಡು ಲೇಕೊಳಕಂ ಹೆದ್ದೆವೀಮೆ ದೆನ್ ಎ ಗಂಡು ಲೇಕೊಳು ಮಸ್ಕೊಳಕ ಹೆದ್ದೆವೀಮೆ ದೆನ್ ಎ ಮಸ್ಕೊಳು ಕಟ್ಟಂ ಹೆದ್ದೆವೀಮೆ ದೆನ್ ಎ ಕಶೀಗ ಮಸ್ ಲೆವ್ವೀಮೆ ದೆನ್ ಎಹೆಂ ಉಫೆದ್ದುಮಕುಂ ಎ ಇನ್ಸಾನಾ ಉಫೆದ್ದೆವೀಮೆ ಫಹೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮೆಯ ತಕೆತಿ ಹದ್ದವಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಮತಿರಿ ಒಡಗೆಂವೆ. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ಮಾನೈ ಫಹೆ ಎಬೇ ಕಲುನ್ನಫಹು ಎಹೆಂ ಬಯಕು ಅನ್ನಾನೆ ಎಬෑಮೀಹು ನಮಾದು ದೂಕೊಲ್ಲಾನೆ ಅದಿ ಹವಾ ನಫ್ಸುಗೆ ಎದುಂತಕ ತಬಾವಾನೆ ಫಹೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎಬෑಮೀಹು ನರಕಾ ಗದಫದ ಅದಾಬುಗೆ ತೆರೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೇನೆ. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ಮಾನೈ ನುದನೆತಿಬೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗು ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾಕೋ ಅದಿ ಮಲಾಮಾತುಗೆ ಗೊತುಗ ಬೇನು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಫಾದಾ ಇನ್ನೆ ವಾಹಕ ಗಣ್ಣ ಮೀಹುಂ ವೆಸ್ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ತೆರೆಂ ವೇಯೆ ಇಹಾನತಿಕನ್ ದೆನಿವಿ ಅದಾಬು ಎಬෑ ಮೀಹುನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Manai e nabiyae kalege faanuge ambiambi kambalunna kalege faanuge daridari kambalunna mu'minunge anhenun e kambalunge feerantaku nivavetibma kalege faanu e kambalunna vidalwashe e kambalun engen vumasha e kambalunna undagu nudubun ege gahakkam bode Allahi ginagine faafusawa rahim vanta raskalan kamuga vodigimve يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Manai e mistakunne hama kashawarun Allahge wa'du fulaki haqqu tede fahe duniyege dirigolun tiyabamihun hellun teri kuriya nude hushikame adi Allah hamadu shaytana tiyabamihun hellun teri kuriya nude hushikame قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Manai kalege faanu vitalwashe e bamihunge amila nafstoge macha faafan israf kofawa timan raskalange alutakunne tiya bamihun Allahge rahmatun ummidu kanda nulashe hama kashawarun Allahi emmiha faafata fusawa raskalange hama kashawarun ekalange ginagine faafusawa rahim vanta raskalange يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Manai e iman vejje mistakunne tiya bamhuge gata fasigaku khabarakagin atwejjenama ege dogutedu bala haqiqan hodashe ei neengitibe tiya bamihun bayaka gellun devidanetiye fahe ehem vejjenama tiya bamihun kori kantawge macca hitama kora bayakkamuga tiya bamihun vedanete يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Manai e iman vejje mistakunne tiya bamihun higiteren gina kantataka duruwe gannashe hama kashawarun bayin hiyaki faafayke adi tiya bamihun ekaku anikaka jasus nukurashe adi ebbeko anebbeka ghiba nubunashe tiya bamihun kore ekakuwes eenage akhage mas mulako kyoma lobi kurane heye
ފަހި ތިޔަބައިމިހުން އެކަމަކަށް ނުރުހޭނެތެ އަދި ތިޔަބައިމިހުން ﷲ ތަޤުވާ ވިރިވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން ﷲ ގިނަގިނެން ތަވުބާ ޤަބޫލު ކުރައްވާ ރަޙީމް ވަންތަ ރަސްކަލާންގެ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ಮಾನೈ ಕೊಮ್ಮೆ ನಫ್ಸಕೀವೆಸ್ ಮರುಗೆ ರಹ ಲಿಬಿಗನ್ನಾನೆ ಎಚ್ಚಕೆ ಅದಿ ತ್ಯಬෑಮಿಹುನ್ ಕುಳ ಅಮಲ್ತಕ ತ್ಯಬෑಮಿಹುನ ಫುರಿಹಮೆ ಜಜಾ ದೆವ್ವಾನಿಕಂ ಕಶವರಿ ಕಿಯಾಮೆದ್ದುವ ಹುನ್ನೆ ಫಹಿ ನರಕೆಯಂ ಎಕ್ಕಿಬಾ ಕೊರವ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗೆ ವೆದ್ದೆವಿ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶೆ ಫಹಿ ಎಮೀಹೆಕು ನಸೀಬು ಲಿಬಿಗೆಂ ಫಿಕಂ ಕಶವರೆ ಕೆಹಿವೆರಿಕಂಗೆ ವಗುತಿ ಉಫದೆದ್ದೆ ಎಚ್ಚೆಕ್ಕಂಗಾ ಮೆಣುವಿ ದುಣಿಯೇಗೆ ದಿರಿಯುಳುಂ ನುವೆಯೆ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ಮಾನೈ ಎ ಇಮಾಂ ವೆಜ್ಜ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ತ್ಯಬෑಮಿಹುನ್ ಅಲ್ಲೋಹ ತಕ್ವಾ ವಿರ್ವಾಶೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ನಫ್ಸೆಮ್ಮೆ ಮಾದಮಯಟ್ಟಕ ಇಸ್ಕೊಫಾವ ಅಮಲೆ ಬಲಾಫಾ ಹುಶಿಕಮೆ ಅದಿ ತ್ಯಬෑಮಿಹುನ್ ಅಲ್ಲೋಹ ತಕ್ವಾ ವಿರ್ವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುನ್ ಅಲ್ಲೋಹಿ ತ್ಯಬෑಮಿಹುನ್ ಕುರಾ ಕಂತತ್ ಮೊಳತ್ ದೆನೋಡೆಗೆಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ಮಾನೈ ಎಗೊತುಗೆ ಮತಿನ್ ಏನಾ ಎಕ್ಕೊ ಖಜಾನಾ ಕುಳ ರನ್ ರಿಹಿ ಎದುವಹುಂ ನರಕಾಗೆ ಅಲಿಫಾನುನ್ ದೊಂಕುರವ್ವಾ ಏತಕೆತಿನ್ ಎಬෑಮಿಹುಂಗೆ ನಿಕ್ಕುರಿ ತಹುಗಯ್ಯ ಆರಿಕಶ್ ತಹುಗಯ್ಯ ಬೋರಕಶ್ ತಹುಗ ಫಾಹಗ ಲವ್ವಮುನ್ ಗೆಂದವಾನೆತೆ ಅದಿ ಅಂಗವಾನೆತೆ ಮಿಹಿರಿ ತಿಯಬෑಮಿಹುಂ ಅಮಿಲ ನಫ್ಸಟ್ಟಕ ತಿಯಬෑನುನ್ ಎಕ್ಕೊ ಖಜಾನಾ ಕುಳ ತಕೆಚ್ಚೆ ಫಹಿ ತಿಯಬෑಮಿಹುಂ ಖಜಾನಾ ಕೊ ಒಳುನ್ ತಕೆತಿಗೆ ರಹ ದೆಕೆ ಬದಾಶೆ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ಮಾನೈ ಅದಿ ತ್ಯಬෑಮಿಹುನ್ ಕುರ ಮೀಹಿಗೆ ಗಾತ ಮರು ಅವಮ್ಗೆ ಕುರೀಗ ತಿಮ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತ್ಯಬෑಮಿಹುನ ದೆವ್ವಿ ತಕೆತಿನ್ ತ್ಯಬෑಮಿಹುನ್ ಹೇದ ಕುರಾಶೆ ಫಹೆ ಎಹಿಂದು ಏನಾ ಬುನಾನೆತೆ ಆಳುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಕೊ ಕಾರಿ ಅಜಲಕ ಇವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಯಳಾ ಫಸ್ ಕುರವ್ವಾನೆ ನಮ ಕೊಂಫದತೋಯೆ ಫಹೆ ಏರುನ್ ತಿಮಂ ಅಳಾ ಸೊದಕಯಕ್ಕೊ صالح alonge teren vahoshime من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. manai mu'minaku kamgawa halu firihinunge tereenvias nuwata anhenunge tereenvias salih amale kofi miha dannashe fahe hama kashawarun emiheka rangalu baajjaver dirigulume timma raskalange devva hushime adi hama kashawarun e bෑmihun amalukon ulun emme hiyogotuge daruman e bෑmihuna timma raskalange jaza devva hushime. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. manai hama kashwarun Allahuge rasulage kibaga tiyabෑmihuna rivitivegenwa namunaive ei Allahuge darumaya ಆಖಿರತುಗೆ ಸವಾಬಂ ಎದೆ ಅದಿ ಗಿನಗಿನೆಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಂದುಮಕೊರ ಕಮಗವಾ ಮೀಹಕಶೆ. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. manai ಅಂಹೆನುನ್ನ ದರಿನ್ನ ರನ ರಿಹಿಗಿ ತೆರೆಂ ಎಕ್ಕುರೇಫಾವಾ ಗಿನ ಬ್ಯಾವರ್ತಕ ಮೋಳು ಅಸ್ತಕ ಗೆರಿಬಕರಿ ಜಮಲ ದಂಡುಬಿಮ ಮಿತಕೆಚ್ಚಂ ಎದುಮುಗೆ ಲೋಬಿ ಮೀಸ್ತಕುನ ಝೀನತಿರಿ ಕುರೆವಿಯೆ ei duniyage diriulumuga ufaadibide takecce namaves emburi danivi rivitivegenwa tanwani Allahuge hadratugaye. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. manai e iman vejje mistakunne tiyabෑ mihunge mudataka tiyabෑ mihunge darintan Allahu handuma korumun tiyabෑ mihun mashghul ko dur kuriya nude hoshkame adi ekanta kura miha dannashe fahi gedenivegenwa mihunnaki hama ebෑ mihunne. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. manai ಸ್ವರ್ಗಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿನ್ ನರಕಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿನ ಗೋವಾ ಬುಣಾನಿತೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂವೆ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನ ವಅದು ಕೊರೆ ವಿಕಂತ ಹಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಗ ಹಮ ಕಶವರಮಸ್ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಜ್ಜೆ ಫಹಿ ತಿಯಬ್ಯಾಮಿಂಗೆ ವೆ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ವಅದು ಕೊರೆ ವಿಕಂತ ಹಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಗ ತಿಯಬ್ಯಾಮಿಹುನ ಫೆನಿಜ್ಜೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಎಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಬುಣಾನಿತೆ ಆಯ್ಕೆ ಫಹಿ ಎಹಿಂದು ಗೋವಾಲವ್ವಾ ಬೇಕಲಕು ಎಬ್ಯಾಮಿಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ಗೋವಾಲವ್ವಾನಿತೆ ಅಣಿಯಾವೆರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಲಾಣೆ ಹುಟ್ಟೆ.